kumba kidehi kirang yelkai kibakan sai. Haka pertai. Lionel Messi bat Cristiano Ronaldo. Wat hadin bagi layau. Nenang na okarta. Andre ke jing krau jungki. Kampat kut setia. Kad baki dangdan. Haka madan yelekai. Haka bakim jupip. Ban pen urlong. Ia ke eka baki nong Christian jungki. Kik mi lenti yaki. Teperlok haba pipet yaki video. Wan jai tu tan ban nyon YouTube subscribe. Bat uto ulai. Lane la dapat sengutanat pila ban share sigi perlok jungpi. Bat menta kasni. Say Magic Lionel Messi. Daka baula la ban kruit sendan Daka Hatrick. Haka jingil ka MLS. Apa dengan ke Intermiami persyaya kan Nashville. Haka bau Lionel Messi ulai lekai bah. Haka naga jingil ka. Bat ulai yoru ban penbu. Kawai ke assist. Kabal pelong yu. Ban pos yak laspa kendai assist. Haka karier jungu. Bat ke Intermiami kalala aban job da san lewi cool. Lai telin au Messi. Kabadai kawai ke penalti. Bat arteli. Nakiwi pat ki player. Kumta ke Intermiami. Kala penkut ia ke seson jengka. Haka MLS. Daka bakal syong haka kerdan kabalai. Bat haba pai pat nakaliang jung Lionel Messi. Haka ne ke season jungu. Haka MLS. Haki atpu prateli ki jing lekai. Uli oban karwit hadu arp kendai teli ki gol. Bat kat kendai teli ki assist. Bat haka karier jungu. Ulapoi hadu praspa prap kendai teli ki gol. Bat habai de pat ki Hatrick jungu. Ulapoi hadu nrupio teli ki Hatrick. Haka karier jungu. Ula deru orang yelekai. Ubas tetam ban poi syaka san peu gol. Haka MLS. Leng bada san pulai teli ki game. Ula long ru MVP. Haki arteli ki season. Kataru marbon. Bat mentapat. Kin saya lekai ya ka playoff. Ban yok Korea ka MLS ko. Kublai shibun.